Во 4 општини не беше постигнат цензус за избор на градоначалници, но најсложена е состојбата во Гостивар. Ваљбон Лимани, кој од јули е веде градоначалник на општината Гостивар, вели дека според законот има право да остане на функцијата до изборот на нов градоначалник на редовни избори. Тој најавува дека ќе поднесе жалба до Уставниот суд доколку владата именува нов веде градоначалник. Unë më 8 korrik 2024 u zgjodha si ushtrues detyre kryetari i komunës së Gostivarit në bazë të ligjit për vetëqeverisje lokale atëherë nenin 54 dhe pastaj neni 4 i cili thot se unë duhet ta ushtroj detyrën e kryetarit të komunës deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhje të rregullta. Ligji qartë e thot që kjo detyrë duhet të ushtrohet derisa të zgjidhet i ri, pa mos e potencuar se duhet të jenë zgjedhje të rregullta, të përsëritura apo ndryshe, domethënë në mënyrë taksative është e caktuar se mandati im zgjat deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhje të rregullta. Лимани додава дека ќе ги искористи сите законски средства доколку владата се обиде, како што вели, да го прекрши законот. Domethënë në qoftë se e mbrojnë me një rat vendim të qeverisë, gjithsesi do ta ankimojmë dhe do të kërkojmë nga gjykata kushtetuese të prononcohet se a ka kushtetueshmëri apo është konform ligjit ai vendimi i qeverisë apo jo, dhe besoj se e drejta është në anën tonë, gjithashtu të gjithë ekspertët juridik, po edhe sektori juridik, por edhe ish gjykatës, të cilët i kemi konsultuar rreth kësaj çështje, thonë se në rastin e Gostivarit situata është shumë e pastër dhe e qartë dhe se do të sipas ligjit do duhet ta ushtrojë këtë detyrë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Од друга страна, премиерот Христијан Мицковски изјави дека владата ќе постапи во согласно со законот, откако ќе го добие официјалното известување од Државната изборна комисија за неуспешните избори во 4 општини. Апсолутно дека тоа ќе го направиме согласно закон. За тоа го направиме треба најпрво да добиеме известување од Државната изборна комисија дека изборите се завршени и дека во тие 4 општини изборите се неуспешни. И потоа владата ќе именува. Големи се шансите во текот на оваа недела премиерот Мицковски да одржи средба со коалицијските партнери за да се договори именувањето на владините повереници во 4 општини каде што не беше избран градоначалник поради немање цензус од најмалку 33,33% во првиот круг. Инаку во Гостивар на изборите во 2021 година Арбен Таравари беше избран за градоначалник со гласовите на граѓаните, но потоа беше именуван за министер, па неговото место како веде градоначалник го презеде Ваљбон Лимани. На локалните избори одржани на 19 октомври оваа година, Лимани освои најмногу гласови, но не успеа да го достигне цензусот за само 21 глас.